Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya't ipanagan mo ko na. Tigre, Padre. Nay, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Magan tinarungsot nga ayok na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming mabalin amin, doming mabalin amin, doming mabalin amin. Doming mabalin amin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. Dom, agsursurat ka, anong amaturog ka? Ha? Dumdumugam ta keyboard ti computer mo. Saan mo't ngagkut-kuti dagiti ramay mo? Ang nakapundo mo ti may nga imam di ta mouse mo. Eka, agpampanono ta kiti suratak. Palusot ka pa'y laang mat. Anya? Sinirip ko tarupa, nakakidam ka. Kwa. Kunak man no, mabayag kay diyan tanana. Kuma? Ngam umayak agpalas tagudong kami. Aya. San kang agdanag? Ta sumangputak no daw. Sa angak mo ti rice cooker, ta masidan tulaang ang ti ilutok no sumangputak. Una. Nawaya kang agsurat. Ayaw kayam. Anya ti kayat mo agatangag amasida, ha? Gumatang ka man iti chicken feet mayadubo. Tayo lang. Wala na. Kinatang man, no, dapat madanon mo a presko anatang. Sige. Gumatang ka man pa iti sa bagayam. Tanin, naibusan tayo ginatang mo, hindi na minsan. Alang nga rod, tagpalasak. Amangan numatagtakan ni nanang amang uray kanya. Napanan ni Rosa. Agsuratak maten tapno adamal Pasko. Adaman ang awag ni Sir Philip iti drama production. Ang anya nga iti suratak. Awan sumrak ang idea iti ulok. Jesus. Na ito'y manti ko na akon. Husto launa eh. Awan sumrak nga idea kat dahito iti ulag. Iridap ka, tabarang no ada may tagtagainap ko suratay. Men, keep on firing! Saan tayo nga palubos sa datay tiyabakan na itikabusor? Sarinto kayo, Gab. Kumlib ka na yung bag. Di na pagkadadagan, tingin di Portugal. Sige, sarunsurin tayo na itikabusor. Saan tayo sumuko, katakwata? Magkiragat tayo, kataliti soldado! One, Commander! Babae gayam ti Commander da. Rabiin nanang, ingkay maturugan. Sa anak ang makaturog. Sana sumina iti panunot ko ni Tatang Mau. Kas kaila di pala naruwamot iti kinasoldado na. Kunak ngamin nga gritiron ngam di namit kayat. Uray ni Doming mabalin na ko matag early retirement. Basta sigo ni ti damak kat aktibo na iti rebelde iti dadya akabampantayan. Wan kano nga rod nanang, sinakop dan sa kanupay ti may sa barangay. Naglukon dagita. No pa da programa ti agda mga administrasyon nga alukuyan dagitoy a rebelde. Wano mangkon kontra iti turay tapno sumuko kan mga barwanan. Narigat ang mapasamak day tarusa. Adda panguluan da amang supsuporta kadakwada.
Ngam ti dakas nga rod, agkakadaraan tayo matlaang. Agpapada tayo a Pilipino, no pa'y nagduduma a puli, tinagtaudan tayo. Pudno da ita. Ay, himbes nga kay-kaysa tayo kuma. Aging ga iti adadag iti gamrod. Narigat. Narigat. Da ita pa nagkay-kaysa. Ay, makaturturog ako, nanang. Maturog kayo matan. Talaga naturid dagiti rebelde. Pinkaslasaan da maibusan iti bala. Huwag nga rod sa rentaw. Tinakaskas daaw. Babae pa sa tidaduma. Kanti commander da ko na ma. Huwag nga rod man. Sanlaangan alala kiti agrebelde kan aglemlemeng iti kabambantayan. Ay, adda pa yun babae. Dapat kaya di dagiti agtutubo si Murot. Sa rentaw. Huwag nga rod tingin tayo. Kaduan nakanupay dagiti estudyante nga agad-adal iti universidad. Masapula sumuko kumara kita. Tadi madadala mamimpinsan ti biyagda. Nabilig ngamin dagiti panguluanda. Ay nga ron. Kan sabali a doktrina tinay pasagupsip kadakwada. Ay kasano nga rod ang tingin tayo. San tayo kadipay apumanaw iti daytoy apasit ti kabambantayan? Saan pa sa rentaw? Nas ka na mamimpinsan na makontrol tayo ti pwersa na iti akabusor ti turay. Alakit, kuwan Ay kasano ka pa o ti panagtalinaid tayo dito? Awan makaibaga, adda na ito da misyon ka na tayo. Masapo lang makontrol tayo ti pwersa na iti rebelde. Nga da iti daytoy akabambantayan. Kasano nga, Commander? Anya ti plano mita? Agtalinaad tayo pailang dito. Nung maikan tayo iti gundaway, rautan tayo dagiti soldado. Uwano saan, ambuson tayo ida. Nabilag dagiti armasda. No kasano kabilag ti armasda, kastamat ka na tayo. Wan mutkit di, Commander. Iso adi tayo rumukma kadakwada. Makaala tayo kuma iti hostage tayo kadakwada. Nang runa kadagiti opisyal da. Dayta, ti may sakayat ko. Kat iso ti pagbalinin tayo a hostage tapno makapagdeman tayo kadakwada. Men, get ready. Ituloy tayo manan ti agsawar iti kabambantayan iti posible nga umok na iti kabusor. Kanayon, anak kasagana kami, tingin tayo. Ayam nas ka na pasidapon nyo ti matayaw. Mabalin nga dalang na iti kabusor nga palpaliew. Awan pariko, tingin tayo. Sige, get ready. Exact 700 hours. Agtig na tayo. Banag-bagan tayo nagiti kabusor! Laban ka kadwa! Saan tayo apa-abag ka nagiti kabusor? Pagpuloy si para kayo naging kabusor! Makita man na sino ti maibus ka na tayo! Sige, banat! Sige, sunsunan tayo na. Saan tayo nga palubos at tayo ti pasokunda? Magdala punta na kadwak. So di na tayo ni Sargento Kayabkab. Ay, Sargento! Sargento Kayabkab! Ay, sa dino katanda ito nakadandanunak. Wanan manggagwa putok. San kumutin masurutan ti ayan dagiti kakadwak. San kumut mabalintag pukaw.
Ta mga numangeg dagiti kabusaon. Saan ka ngagtag na iti nagtakaram, soldado? Ingatom dagiti imam, soldado. Dakas na tuwin. Pasig ng armado dagiti ng lakob kanya. Agtungpal ka, no di mo kahit apabatakat na sabot-sabot yung ulo. Agtubal kan. Dita, nakangaton dagiti saka kay imbak agraman paltok ka. Sige. Alaan, daras ha. Katikuyan tayo, hindi pa pala tayo. Komandat. At dan hostage tayo, komandar. Ay, salbag. Kasano da ito yan, Teniente? Saan tayo mo na masapulan ni Sarento Kayabkab? Wan nga raw. Nung napatay da kumadag iti kabusor, nakita tayo kumatibangkay na. Dakkel sungsung batak na ito kanirusang asawa, Corporal Marquez. Dayta na. Kagura naklakid de, ngagpapankin katugangak asupay. Teniente, Ibagadan taon, abinay bayak, tangamin kagurgura nakti katugangak alalakay. kasta ka di. Sus, dakas dayta ang Teniente. Masapul nga rod asapulan tayo ni Sarento Kayabkab. Wain, Corporal, uray anyat mapasamak, saan tayo asardingan? Saan tayo apumanaw ditaw eh? Aging kaya saan tayo amasarakan ni Sargento Kayabkab? Si bibiyag man, wano na tayo. Awan, nanang. Saan ka makontak ni Doming? Ang mga no daday ti kabanbantayan kat awan signal ijay. Kasano nga rudan, abusta saan agsardeng ti panagtibtib bayok. Diyak maawatan, itala makarik na akiti kastoy. Nanang, Ay, dan samot da ka sa napasamak ka nakwadaan. awan mo nga ta. Apay nga ruda kastoy latan ti panagtibbayok. Bunga lang siguro tinalaos sa panagpampanunod yung kinitatang dayta. Ay, San abali? Awagak tumanan ni Doming na madamdama. Barang na makontak kon. Commander, ano ti aramidon tayo iti balod tayo alakay a soldado? Salome, anya ti panagkitam ken kwa na. Commander, lumakayan. Dandani siguron agritero a soldado. Napunar pa ilaan. Agpada ta, Salome. Ket, sayang no patayin tayo. Talaga akailala, Commander. Gusto ka. No patayin mo't laang. Ibalatom la kanya kun, Commander. Anya, nagkunapatayag, Salome. Ha? Anyat kayat siya sawan, Commander. Kaya't ko ang makadan na. In short, agbaling nga asawa. Anya? Kasta ti pangkap mo, Commander. Wun, kaya't ko ti mangala iti pulikan ko na. Agpada tagayam iti panggap, Commander. Anya, kasta mo ti panggap mo. Talaga nga awan, Teniente. Nalawa mo't tong tinasawar tayo apasat ti kabakiran. Ngum awan ni Sarento Kayabkab. Kun dagiti rebuilding nga amasuna. Parikot ko nga ron, Corporal. Sana mabalin nga agawid tayo. Wanag subli tayo ti detachment kam tayo. Di tayo imkantuan ni Sargento Kayabkab. Masapul nga agsubli tayo, Teniente. Kalpasan na. Baliwan tayo ti mangbirok kinkwa na. Saan ko nga mo no kasano ang naisina ka na tayo? Sorry, Teniente. Pasaway na maminsan ti katugangan nyo. Dahil nga ron, Kate. Ang awan mo't maramidak. Anya nga rod itan, Teniente. Malumanan. Kapilitan, nagsubli tayo iti kampo tayo. Gaminton bigat.
ituloy tayo timang birok ni tatang, sarhento kayabkab. Ala, Sargento Bustillo, mangan ka iti adaw. Agpapigsa ka. Tama isabak ka itiranget inton madamdama. Ranget. Wan. Paguy-uyen mitidilam. Anya, sino ti karanget ko kan anya aranget? Gabo! Gusto ti ko na ni Sanome. Dua kami akagabaw. Ay nang, da kayo, kagabaw. Wan. Kat, anya, agkagkad ka. Agad-gad ka? Ay, susapo. Yan. Sabali, agabo. Nagmayat ko man ng dua kayo akagabaw. Sabali, tagragsak ka man. Anya. Anya, agpili na? Paltog, ikasa. Bala, wan na ragsak. Ay, Jesus, ay nang, Maria Kusina. Magwantarak nga sa sakit atwa nga amasuna. Awanen, sanda na mabirukan ni tatang mo. Ngawan nga rod nanang. Nagkarini dumeng at idagsar ng amang sapul kinitat nang. Kasanon no pinatayon dagiti kapusor. Nanang. Uray pasaway ni tatang mo. Saan ko ba kaya takas talatan ti mapasamakin ko na Saan mat nga taan, nanang? Kayat ko pa'y kumadana kubed. Tada babati adapunan no makrimed. Ngam ti kasta saanin ang makita graman bangkay na. Anya, naragsak ka, Gustido? Naggasat ka. Nagasam day ta. Dua kami akaidam. Nakabsuta ko na. Saan ako na makabail kan makapagbayag. Isungarod nga agpapigsa ka. Mangangkay ti adaw. Agyaman ka kitdi, tadwa kami ang makaidam. Saan kan nga agreklamo no kayat mo tagpaot pa'y? Naggasat ak ngagpaisong kastaunay mo te nakapsut ko. Saan kan nga agreklamo? Tano saan mo akabailan ako nam? Patayin da kalangan. Anya, ay palubusan dakla na makasubliti kampo may. Nagkunakan ka? No isublida ka man, may sakan abangkay. Anya. Kas itinakunak. Agpili ka langan. Bala, wen no ragsak. Wen, karikatak. Basta ko mapalubusan dakto mo ten. Sige, mayatak amang palubos kang ka. No, masikuga ka. Anya. Kasta akmat, ngam aginggat sa anak pay ang masikog. Agtali na id ka iti sidong mi kin ni Commander. Anya. Sa anak sa matay tinagsang matag. Itinapalalo. Abando gamakigabu ka na kayo. Agyaman ka pa'y kitiya. Agyaman ka pa'y kitiya. Anya. Gaputa, matay ka amapnag itiragsak. Husto ni Salome. Si kapailat kagasatan. Matay ka ngam agragsak ka pa'y nga umuna. Commander! Commander! Ito sa bataw! Bataw! Anya? Commander, dakasen. Umadan! Makiranget tayo. Wano aglibas tayo. Ibatid ako man dito. Ay, nagkuna ka, ibatid ka? Aglibas tayo pailaan. Umay kan, Gusilo. Saan da ka away-awayaan? Ibatid ako dito yan. Sa anak pa anak nagragsak. Isong agpili ka. Bala, wano ragsak. Awanin kaya't ko kadagit na adwa. Salbag ka. Alakit din.
Pumanaw tayon dito'y sakbay ang makaasidag dagiti kalaban. Dumay! Isa lang anak ko ba? Hatang, sarhento kayab-gab. Sa dinutayan mo. Sa dinutayan. Ay. Nagyang malak. Taga-inap na kaya. Kunak na pudno itayan. Doming mabali namin. Anya mo na ito na nag-trending iti Facebook. Apay? May papaniti lugaw asaan ka nga essentials. Nagkunamot kat makanday ta. Kang runaan akasapulan ti tao nang runa ita a pandemya. Jesus, narigat kagsaw. Apay, saan lang ataan na orient lagi ti at tanod kan opisyal ti barangay? Kasla na pala pasak day tang saan ko lang anay kaskaso la unay. Nakadaron pa ni di malakan niya Anya nga ro din tinapasamak. Nagkid daw ti dispensar. Nag-public apology da. Palalo man dagitan. Ura dagiti tanod. Saan da pinalusot tayo rider nga agi-deliver ko may tilugaw. Ngamin, gaputan naka-ECQ na dyan lugar, ada ka no curfew da. Dagiti lang agi-deliver ka dagiti essential needs ti mapalubusan. Ay na po ay. Makasaw da tao iti dakas. Saan ka nung amin na may bilang essential ti lugaw, tagbiag ti tao nga oray awan ni lugaw. Ni kunana? Apay, essential ni lugaw, kunana. Tiyan mo ka mabirbir nga sa ni ti lugaw kat ti Vice Presidente. Wana, no nilay ni saan nga essential? Napagong tanda. Agasam, may sarada pa ikat kuman ti lugawan. Unulugawan na pagtabtrabahuan ti rider. Ano, nyakit nga minan tagita. Ngaroon. Sige Tom, amo ka saan ka pa erong morita Domingo. No agsurat ka, adakan ka, o malati wag ka dananang. Sige, kasuratak man kiday ti may papaniti lugaw. Balabalak manita ti istorya may papaniti lugaw. Aramidag at iningusyo da tatang ket lugawan. Tangay pandemya pa lang. For deliveries aming order. Rugya kon. Titulo ti istorya. Lugaw for sale. Lugaw for deliveries. Ay, makaunamot tayo suyab ko. Kasano kaya makalugaw ako. Basta makasurat ako. Mayat tinapanunot yung negosyo ita a pandemya, Rosa. Makabulan ka nung under ECQ ti lugar tayo, Dom. Maparitan ti aglamay, iso amay sarapay lang ti punerarya. Iso anangala kami iti temporary permit para iti panaglako mi iti lugaw. Kasadang ti panaglako yung, kung saan basta makarwar na iti tao. For deliveries, Mayat. At dandagi ti nakatulag mi nga da motorsiklo na. Kan nangala kami mutlang iti pases da. Mayat. Masapon lang ang maipost iti Facebook kan i-text iti friends ko. Sa bagay. May isang essential needs dahil tata makan. Kan na ekonomiya ko namki di Wine.
Iti ba sila agatad, mapupon ti bisin ti tao. Kan, mas nasustansya ngam iti noodles. Ayaw na. Ay, naawan aramidam. Tulungan da kami langan kadanana ngagluto ken agisagana. Iso Sa anak mo't kadi ngagsurat ita Ay, apag iso nga ron Sige, agorderak mo't iti karnit manok ken daddo mapaya kasapulan babaan iti online. Agasam na ita. Saan ka pa na makitsinda ita? Mabalin mo lata na pa i-deliver. Wan Sige. Oray sakmut ti may nga agi-deliver iti lugaw. Napintas mo tinapanunot yung alternatibo a negosyo. Bayat ang maingitan ti panakailuka ti punerarya. Gapoy ti baro, pamilin ang maiparit pa ilang ti mabayag alamay. Mabalin mo na maksimum ti talong aldaw. Kan man ti malamayan, tanwad na matay, ibagada COVID ti nakatayan na. Isumot. At mapuuran na dagos wino makrimit. Iso nga road ang napanunod may kiniro sa ti alternatibo ang negosyo kan makatulong pa na ito kadagiti ka barangayan kan kailyan pa yan Wen, gapoy ti advanced technology, mabalin na makaala kayo iti customer iti ruwar ti barangay tayo ang nagbugsutan. Ni Rosa ti makamoy ti daytan. Malangarod, nas ka na may saganan dagiti kasapulan niyo. Wen may payan pa iti trabaho dagiti adda motorsiklo na kan sigod at tricycle driver nga awan birok na. Taman manaon ti agudong. Mayat dayta, napindras launay daytoy ang napanunot yo, bakit? Masapol ang maingitan ti curfew dito'y barangay tayo sa gudayan ti lintag wino ordinansa. Alas 6 iti sardam, aging ka iti alas 5 iti agsapa. Awanen ti mapalubusan nga gwarang-warang iti kalsada, no awan na patag-arason, akada na tirwar ti pagtangan na. Uy, Chairman. Chairman. Masapol nga alerto lagi ti tanod tayo. Kan makitinulong tayo akagawad wano elected officials. Masapol data. Awan ti ado apambar ken rason adi makajute. Masapol lang No, masadot kayo. Nasaysayat lang nga gikat kayo. Tado ti mayat ken nakasagana nga agserbe kadagiti ka barangayan. Pudno reta, Chairman. Kang runan ti amin. Lipatin tayo pa ilang ti politika iti daytoy a panawon ti pandemya. May sapa na ita naingat abilin ni Presidente. Madusa lagi ti matiliwan nga agpulpolitika ita panawin. Rebeng na laeng nga kasta ti mapasamak. Ngamin, adu ti manggundaway iti sitwasyon tapno makaununadan ngagkampanya. Nataray ti negosyo alugaw, bakit? Nagano ti order? Wen nga ron. Mano iti riders tayo para deliver? Saan lang nga aldaw? Aging gatrabi ada orders. Siguro iti masadutan nga agluto kan saan ang nakatindara kita. Saan lang nga iti nagbugsutan Ada pa yung dagiti orders manipot iti sa bali a barangay. Good. Isa masapul at 24/7 mat nga da naluto alugaw. Ada matagiti naalayo para rabi Wen Agasam na ita. Ada lang arudan income mo, nakatulong ka pa iti employment. Wen dakkel ti porsyento datonggal deliveries da. Kapintas, kasta ko mati panunuton ti gobyerno. Mang panunot da iti panggedan dagiti umili. Nang runa ka dagiti naikat wano nawanan iti panggedan. Kasano nga iti biag dagiti makuna ad daily earners. Amang namnama lang iti mabirukan da iti dayta nga aldaw. Nga isumot ti pagbiag da iti sumarunong nga aldaw. Wano mismo adayta nga aldaw. Wan nga ron. Kaya masapulan na.
Isumot ti pakitsinda na iti kanunday ti dayta arabi aging nga iti sumarunong aldaw. Ado at talaga tinaperwisyo, Doming. Ado nga rin ti mangibaga, asaan da amatay iti COVID, nga matay da iti bisin. Nangruna karag iti lugaraan na hard lockdown, uno nagsubli iti ECQ, uno enhanced community quarantine. Naglaka ti panang ipaulog day ti nagduduma ap tamili, no? Di damot nga rod maipayan iti nananay nga ayuda, dagiti agindag. Ayan tayo, sir. Ma'am, ada delivery dito'y barangay yo. Sus, nadanunan kayo matan iti curfew hour, sir. Amok, madam. Essential goods ti i-deliver ko. Lugaw. Anya? Ay, saan na mabalin? Kumplito ak iti requirements, ma'am. Oh, adoy. Na, kita man. Wan, ng curfew houran. Inton bigatan da ita. Makmakan mo ti i-deliver ko, ma'am. Sagodayan ti pamilin. Mabalin mi ti agi-deliver lata kadag ito ita essential needs. Apay, essential needs ti lugaw? Ti lugaw, ma'am. Amang ano sa bali ti ibagbagayo. Nay. Ibibidyo nakpay. Uwan, ma'am. Ti ipakitak itibus ko. No apay asaan ko ano i-deliver ti order da alugaw. Mom, saan amatay ti tao adi makapangan iti lugaw? Iso asaan ama ibilang nga essential needs ti lugaw? Iso ala dingitik sir rider. Saan ka palubusan? Saan kan ngagpilit? Kasano nga rodan? Mabisinanan ti kabaranggayan nyo anagorder saan amatay adi makapangan iti lugaw dayjay? Kun awanan ti adorason. Agsublikan iti bus mo kat saan amabalin? Iso ibagak nga rod kan barangay chairman Gusting. Uray pa'y chairman. Paglintagan da ito'y. Apay, saan na nga mo? Iso kat i-report kayo mat. Ta saan nyo nga amo tilintag nga ipatpatong palyo. Anya? Nagsalbagan day tataw. Nibaganakit din, asaan akang runa nakasapulan ti lugaw ket makanday ta? Saan ko nga mo, chairman? Kun, uray ka no ibagak kada kayo. Apay, saan nyo ka no nga amo tilintag? Nagala sa panagdildila daytan. Anya barangay? Ije barangay naglugawan iti dayaan ti ili, chairman. Ti barangay ni Kapitana Bugsaw. Masapo lang makasarita, chairman. Apay, saan dangam mo ti kahit asawon ti essential goods? Tungang, ang ngaak na diya kagawad. Anyat problema, Dom? Tatang? Ni Michael, saan da tinalubusan nga i-deliver ti customer mo iti barangay naglugawan? Iso nga wagam. Apay ka no? Binangunan lagi ti kagawad kan tanod da. Apay, Mike? Porque curfew hour ka noon. Isong inton bigatay. Yuray na nga rod ti bisin jay tao, aging gatagsapa. Isong nga rod nga awagam, tay bagam anaharang ti riders mo. Ken awagak man ni Kapitana Bugsaw, na pagbagaan na ti kagawad na. Saan na mabalinda ito? Ireklamo kin ni Mayorman, ta makita da. Limot chairman Gusting iti barangay nagbugsutan da ito Hello, chairman. Nakaawag ka man katrabrabi amigo Gusting. Wen, Kapitana, tada parikot. Anya ka di dayta? Ibagam tabareng makatulong Dakla parikot, Kapitana. Tanay, san ko na
Dan ti kabarangay ka nang ipan iti social media tinapasamak ti barangay mo itailang. Ah? Anya tinapasamak? Ti maysa kadag tinalaing akagawad mo. Hinarang na ti kabarangay ken riders ti anak ko nga gideliver iti lugaw di barangay mo. Anya? Porque curfew hour kanon kasana na mabalindag i-deliver ti da. Anya ti i-deliver na? At nga rod na order iti lugaw iti barangay mo. Anya? Baka man di kagawad mo. Tasan ka no akang runa nakasapulan ti tao ti lugaw. Taure awan lugaw ket agbyag. San ka no nga essential foods when no needs ti lugaw. Ket makan mo data saan? Ay, nagtungang akagawa din? Ay talaga. Inabog pa dagiti tanod mo. Akas laaso ti rider ken kabarangaya. Iso makadanon na ito kini Mayor, Kapitana. Sorry. Trabaho lang. Walang personalan. Kwa, Chairman. Pagsaritaan ta kumain ton bigat na ito'y. Bayam, taong tak ti kagawad ko. Ken mang dadaol iti negosyo ti kagawad mo. Taong nga kasi tinakunam. Anya ti kapuna nga ibagana asa nakangrunaan when no essential needs ti lugaw. No nilugaw nga ibagbagada abi si Presidente akad diso. Dahil tati saan ko may baga. Ngamsan siguro nga essential. Ay, sige. Ungtak manday ta akagawad ko. Naimbag arabi iyo, Kapitana. Arabiin ngam imay kayo pailaang dito'y barangay outpost. Kagawad buntyang, si kakadi tinangharang iti rider nga agi-deliver iti lugaw? Ha? Wan, Kapitana. Ta curfew mo tan. Tungang ka! Apay nga imbagampay, asaan nga essential ti lugaw? Asaan amatay ti tao, adi makapangan iti lugaw ita arabieng? Imawag ni Chairman Gusting iti barangay nagbugsutan. Agdaruman ken mayor. Ay no, may ramramanak amasalit. Ken oray da kayo atanod. Tabinugaw yu akas laaso jay tao. Kwa, Kapitana. Kirigat na. Naka-video kayo pa'y. Ket impandan iti social media. Kababain kayo. Sorry Kapitana. Apay, saan mo nga mo akang runaan akasapulan ti lugaw kagawad? Ay, naging lalaing ka man ako nakon. Imbagampay asaan amatay jay tao adi makapangan iti lugaw ita arabi eh. No si kangay, ti saan ko apakanan iti maminsan nga uray lugaw laang, Kuha, Kapitana. Sika ti agsungbat iti daytoy. No isut pa ka ikatam awan maramidak. Sinalbag kakit di, ay na, apo aya. Nag-trending tinasawa video nga nyapload ti rider tayo, Chairman. Wen nga rod. Nasuspende tinasaong opisyal. Nabainan pa ni Kapitana Bugsaw. Data. Nalukatakon ti FB ket ni. Na-open ko matan ti link ang naka-uploadan tinasawa video. Tabuyan tayo ti public apology da. Sige man. I'm so sorry, Sir Rider. Sorry no, nagbiduta. Kastamutan iti owner, ti lugawan kan ti customer da. Data, Chairman. Aklunag ang nagbidutak iti panangibagak asaan akang runaan when no essential needs ti lugaw. Tungang kakit diya. Sapay la ko mata, madispensaran dak iti nagbidutak. Sorry, Apo Chairman, Gusting. Kanti anak mo nga akin negosyo iti lugaw. Iti nagbidutan ti maysa kadag iti opisyal ti barangay mi. Ipanamnamak asaanan ang maulit ti napasamak. I'm so sorry. Ay, apo aya. At da kami nagitakin lalaing kunam no asino da. Tanagbalindang opisyal ti barangay. Kunam no asino da nakangatan kan katurayan. Fuera de los buenos sa kunada kagawad. Ngimkas na kunamon. Ado ti kasta barangay official. Kan opisyal ti gobyerno. Salbag ni ayat ako na ayaw.
Awan pa'y umnaw. Agasam na ito. Lugaw business only. Maharang pa eh. Lugaw! Ha? Lugaw kayo dyan! Ang dagla ko iti lugaw. Lugaw! Itaman pa eh. Ang dagla ko iti lugaw. Kayo dyan! Ay, lugaw. Asaan na esensyal. Domi, mabali namin. May kado-ado pagtiayuda. Naitaman ti subtitle ti suratag. Amin kano ama hard lockdown. Maipayan tunggal pamilya iti 1,000 pesos. Either cash o no in kind. Numano nga daw a lockdown. Numano damat iti pamilya. Umanay nga raw, asang 1,000 itan. Awan na. Pudno tayo kunadan. Saan da matay iti COVID, nga matay da iti bisen. Ay, dahil ti manan ti kunak. No kaano amayat ti anayas ti panagsurat ko. Asus, unay daytan, Domeng. Rosa. Caught in the act. Bakit? Violation, illegal possession of nganga. Una ko nagudong kayon kanina na. Ala, anya nga agudong. Sinubli ka, tapagrubwatin ka. Papananta. Manot tawin mo, Dom. Ha? Kaano ay tati pa nagpa-Manila tayo? Manila? Muna ya? Kat nagpa-Manila tayo, ta-flight ni tatangin ton rabiin. Ano yan? Kabawak sakit din ngagpaisaw. Aglubat kan, tasakbay nga agluwas tayo. Kasauna kan tupay kanubit ni tatang. Tama nga numalipatan na dagiti napatag nga ibilin na. Bayad ti kaawan na. Naimbag pa kanakwan at makapanda iti Hawaii. Wen, tamasapol ka nula unay amapan, kaskid daw ni Uncle George. Alam mabidlang. Ay, naimbag lakit din Tawan parikot na kadagitin lakad na apapeles na. Tila unay medical clearance na Kan, nakabakuna mutan ko nam. Una, sigun kan Auntie Sandra, awan parikot iti COVID ijay. Ay na. Nay, apa yan nanang? Nadlaw ka sipod pimanaw to EJ Airport. Agsasaibag kayo. Saan na nga tanay papas tinagpinakada kintata nga? Tamang sutil ka pailaang matdumeng. Rabak ko lang, may. May anda ka nila ang pudno apasaway ni tatang yo nga maikawak lakit di iti kaawan na Ita lang na ita. Kaya sa nabalay. Ag-video call kayong tulat ta. Wenmat nga minanang. Di kayo unay maikawa. Ta-advance matan ti technology. Ang damot internet da Uncle George si Jai. Di aginawag kayo. Video call pa. Alakat sa apay kumaatakas tanto. Kasanon, no din tuman ungawagan day jay. Yan. Hawagan tayo ada Uncle kanante. Wenmat. Abangan no sa dinon tumatlakit din tipaturturong di amayo ijayan. Saan basta makapasyar day jay nanang? Tamadama pa lang ti pandemya. Sumay. So nga rumba nga pagdanagan nyo kang tatang. Amuyo lang arudin ti ugali na pasaway alaklakayan. No dito'y mabanin. Ngamnoy jay, saan basta makapanglang ay? No saan na kadwad Uncle wenno Auntie Sandra? Husto timbagan ni Rosa nanang. So nga awan rumba pagdanagan nyo kang tatang.
Ay, kumusta tibiyag ti UIC, Chairman, kagawad dumaing? As usual, awan mo tinagbaliwan na, malaksid iti panaypatungpal ko karang iti pagribangan, ti may sa punong barangay. Isumot ti damdamagak UIC. Nang runakat adda tayo pa lang iti kangitingitan ti pandemya, haging kaita. Wan nga rod, di matlang aminan mapukaw dahi ta COVID. No pa'y adda na iti lugar, ano sa dino, kat kontrolado dan tinasawa virus, adda mo tayo iti kumarkaro ti kasasada. Ay gusto ka UIC. Kumarkaro tapasaway dagiti agindag. Nang runa nagpakampante da, ijaddan bakuna kontra COVID. Ado ngamin ti pilosopo may papaniti dahi takag. Ngamin, adda dagiti pinarwarda nga oray saan mo't a COVID a naglawag ti nakatayan na. Ikunik dadalatan iti COVID. Lahita ti may sabid daw. Kan amin ang asakit, COVID latta. Nga oray edi awan COVID. Dagito ya sakit kat ipatay ti tao. Gusto ka, kagawan. Kas iti may saan nakakatawa, kan makapasuron ang napasamak. Ada biktima ti panagtagbat. Intaraday di ospital. Idi na tayo kalpasan ti sumagmamanula nga oras. Indeklarada na tayo gapoy ti COVID. Dahita ti dakkala kinaulbo. Nga isumot ti ado ariklamo dagiti kabagyan dagiti natay. Time bes makita dapay kumati bangkay na sakbay maitabon. Hay awanan, naidiritso na iti pagpuran ti bangkay. Jakmat amo karaya at tao? Una, tano adda damag, ano maideklaraan na tayo gapoy ti COVID. Dakkal ti makulikta ti ospital, manipod iti may sa siguro ti salunat. Ala, pasit amin na ito ti panagtari ti biyag. Talagang ando na iti palso adamag. No sana manayunan, makurangan. Uno saan, uray saan matapod no, ipadamag da, tapno adalang may padamag da. May sakit ti barangay hall. Nagudok ti sekretarya kan awan naman ti kagawad nga ode wano officer of the day. Kunak nagbayag ni kagawad e pang. Pimanaw mo't lang, tenaya banda. Imbagla ko mamakin inistorya. Ay, sumanan na ito ti kunak. Tsak mababalaw ni tatang. No apya kanayon nga agong ungay. Pasulpang kan pasaway at talaga nagiti kakadwa nga opisyalis. Kumusta ti barangay, Tom? Adulat ta ti parikot. Saan may katday ta, no? Dalat ta dagiti pasaway ka barangayan. Isa, jak mababalaw ni tatang, no kanayon nga agungad. Wen iso aday jay di kanayon apaka-estresan na. Kaputa kayat na talaga matiyag serbe. Anusan na lang. Bayata saan pa anadanon, ti panagraduar na kas chairman ti barangay. Kayat ni nanang, gusto daytan apa nagserbida. Tamanipod pa'y kinatanod, chief tanod, barangay kagawad, aging ga iti chairman. Un nga ron. Sakbay nga adakadang ti panagserbi na kas chairman, namin adon anabutusan a kapitan. Last term na ito eh. Lalpas ko one extension. Katno kaano ang matuloy ti barangay eleksyon, isunto lang ti panaggibos ti takam na. Tirigat na, siyak ti endorso na mang sukat kankwana. Nga damat punto na. Tapno maituloy mo dagiti narugyanan na a proyekto, adi final pass. Kanadapay saan ana implement. Gapu kaawan pondo, gapu iti pandemya.
Kandi na kanukayat na magamsaw manan ti kinapintas ti barangay no sumukat na iti posisyon. Husto ni tatang. Isa aji ko na madi mo kayat, Jesus. Saan mo nga ibagbaga ti kasta? No di mo kayat nga ad akagura na kan ni tatang. No kasta, nagsarita kayo ni ti video call kin ni tatang, nanang? Wen, itay laeng. Kat, kumusta ka numot tanda angkal kan anti? Nasaya at nakanumot. Nakasaritak mat ni Ipagsandra, kasta mo ni Kayong. Ay, nasaya at anong kasta, nanang? Dayjay, agpasyar da ka no intong Domingo, mapanda ka no ag beach. Gundaway mat ni tatang, Apay ka no ngamin, asa anak asib murot. Kasano asumurot kayo? Kadanda ni saan pa napalubusan ni tatang, gapot kinilakaydan. Wen nga rod ngam kunak. Uray, tay sumot at talaga ti request ni Uncle Yaw. Kayat na makadin na kumamot, uray sumagmamanula nga bulan ni tatang mo. Tamangan ka no saan doon ton nga kita pa'y. Adumot nga minan tiyan-an na yan ni Uncle. Nga uri da kami pailangkin ni Duming itchay. Dahita nga road. Sa bagay, uray ni tatang. Hanggang pilibak pailaang. Tamabalinda tinagbiyahe itikas di kabayag da iti aeroplano. Amumod ni tatang mong gangganasyo ako nada. Unay matdaytan ako na yung gangganasyo. Katun mat. No kayat na timay sa abanag saan na asardingan. Aging ga iti di na mapadasan nga uray no amo na amarigatan. Kanamok, umanay tuman na day nga iparamagnan inton sumangpet. Anyan? Talaga. Dintuman mo ang puti istoryanaan kadagiti kakadwa na barangay officials. Nakasaritak ni Mayor. Ket adamanen maited nga ayuda kada tayo nang runa kada iti apektado launay. Mayat ano kas taway say? Mas basit lang agatan. Upay kasta, adamutin listahan kada tayo. Ke isuda man ti priority kakabsat. Kada iti makuna di unay agrigat ano sanda kumapay basay. Unaan tayo dagiti talaga an apektaran. Maawatan mi OIC, ngam adulat ta ti agreklamo. Apay adida maikan ket apektado da kanumat. Wen, urikas kasano, adda ka ba alanda? Kahit kasawen, nakapundo da. Teta nga rin tinarigat nga ilawlawag OIC Dumeng. Bagada nga apektado da mo. Agpapada tayong apektado, ngam urikas kasano, adalat source ti income tayo. Wano, anda anak tayo. Wano, trabaho ti maysa, kadagiti agasawa. Ken, adapay kit di pensyon ti daduma OIC. Ngam, isuda mo't tinariri na maminsan. Naku namon kagawad luseng. Ala, maawatan tayo laptaidan. Awan gayam ni Chairman Gusting. Kat si Kati OIC, kagawad doming. Este OIC. Uwain, Kapitan Iskaw. Kumusta mo't dagiti ka barangayam? Ano ipaayan iti ayuda? Awan parikot, Kapitan. Naimbag man. Di barangay ko. Nagado ti reklamador. Daytan At daginag ko nang i-report na kano ken mayor. Ken ito opisina ti barangay affairs. Apay, Kapitan. Apay kano ana ikan ididamo itisap. Ngem ita, ket saanen a kwalipikado. Anya ngamin di napasamak. Sana balikin ko ana, tada panggedanan, UIC. Aya. May sa to biro. Ket makitkita mi met nga adda akanayon ti trabaho na. Dayta, tinang ibasaran niya. Una, tadamot dagiti mas kwalipikado kinkwana, amaon una maikan iti ayuda. Inlawlawag yung kumakin ko na Wen, nailawlawag ngem. Anyangay, ket di namot maawatan.
Imbaglangan, tawan kas jay di barangay may. Ngamin, naipaawat mi ngay muna. Nasaya at Kasta kumamot iti barangay ko, tapno awan buong ti ulo. Madimat nga minti kasta Mada na kaidanon kanya. Nga uray ti kalibin ti may sa kagawad na. Nakaawat ka no, wano naikan. Anya? Ken manugang ti barangay treasurer na naikan. Idin to tamay sa kano ti bangad Sa orda nga rut Ken adda trabaho ti anak na nga kinasawa iti manugang. Kunak naikan. Sus, apay kasta nga kapitan, kunadan Ngam no, adda maka-report iti da ito, delikado. Apay? Naingat ti pamilin ti presidente. Amasapula na anayas ti panakaitid dahil ting ayuda. Daytan Kanadamag ko pa at 5,000 kano idi kat naksayan iti 50 pesos. Apay kano? Dayta ti jakam mo. Ay sus, dayta lakit din 50 pesos ti pangdadaulam di tanagan mo. Saan mo akong kuna? Tanoan da imawat 2 gasot a kabarangayan da multiplied by 50. Ay di mano da jayay. Wan, aya. Sus, amo damot ti agbiag. Day talaang takalukwan. Tirigat na ka no, nagpirmada pa ngay muna, sakbayan ayawat ti kwarta. So, di dan nakareklamaw. Ay, kastoy latan ati aramid ta iti inal daw Rosa. Agpalabas ta iti oras iti ponirarya nga oray awan nakamasaya kuno customer ta abangkay. Wen nanang, tadamot lat marami dito pagpalabasan tayo iti oras. Talagamet. Kun di oray man iti balay, adumot ti mabalin ko pagpalabasan. Agamawan. Kayat ko ti rumuar kat dituyen ponirarya ti pagmalmalamak. Apay mat nanang? Ewan tapno mayaw awan ko ti kaawan ni tatang mo. Ay, wen anya? Apay nga gisum ka sa nakitaang. Wen tamalagip ko dagiti pinasugnod yun no daduma. Kailo yung matlang Ay kat si Kamot Rosa. Kaslasaan kayong agpimpin na uyo ka ni Dumeng. Sa bagay, gagagay mo't at talaga tisan a panagkinaawatan ti agasawa. Katuan mat. Ang kastoy kit diti mapaliw ko ita, Rosa. Anya day tananang. Kaslakit din ad-adda nga umirot ti ayan-ayat ti agasawa no kastoy nga agin nadayuda. Oh? Wan, kastaman ti napaliw ko. Kanayon mo't tinasigsagaak di pa nag-video call mi kan tatang mau. Aya. Amang ano da kayo mati kanayon amang sagsaga iti dayta? Kasta nga tama ni tatang. Anya? Nene, jak ibagbaga da kayo lat agay ayat Ngam, kasta nga tama ni tatang? Ay, jak lambaw. Tangay umad adon sa ti problema ni Duming kasuay sa ibagak nga agawi din ni tatang mau. Ay, agpaiso day tananang. Ado ti agrikriklammo maipapan itisap kas kada ayuda. Kat matikaw san ni Duming. Dinan san masumbatan ti daddo maasaludsod. Gaputa matikawan. Agbalbalin sa nakaslamamon ti puso na. Kaasyan namot amin at nga umasidag. Katibanag na, kasla first come first serve san ti mapaspasama. Dayta nga raw, first come first serve no nakaununa datay baknang kat agin papakaase akaslawan isa ang nan nga uri addamot sa nga kaban ni balay na ikan nalatan. Iso nga maawanan tumot na datay awan isa ang na talaga. Iso apagawid ako ni tatang mau. Isuman ti mangkita kadagita problema. Adda kayat kung ipadamag kada kayo kakadua.
Ket dahito ko mati pampanunutan niyo. Saan tayo kumatultuladain? Anya day tao ay si Dumay. Sige o ay si, dungag kami. Nasuspinde ni Kapitan Isko iti barangay na Muro. Nay, apay ngay uay si? Anya ti basol na? Amang ano may papan iti ayuda kas kadasap o ay si? Napugtuam. Anda ngamin nang iti kabarangayan daan nagturid anang i-report. Agasam, kinisayan da iti 50 pesos iti tinaited asap. Una yun. Day talakit din. Ado nga ro ti talaga agam round. Tamuda siguro kat awan makaiturad ama pa nagreklamo. Kasta ka naman ang tinapasama kita. Anya? Sus, apay akasta. Nasuspinde agraman treasurer na. Ay, naspakan. Day talaang agatan, nadadaal da. Nupay indinay ni Kapitan, di na amo da ita, kas Kapitan, nairaman latan. Siyempre, command responsibility na da ita. At damot report na ito dito opisina ni Mayor Idikaut. Awan pare ko, nakapirma amin na iti imawat. Ngam tirigat na, nagkaykaysada anapan nagreklamo. Anak sayan tinaited karakwada. Aduda kun nasaksyan da. Siyempre, boses ti masa ti patyen da. O naidaitan. Isa pang asiyo kakadwa. Santay ko maatultuladan dagi dyan. Nonya ti maited nga ayuda, iso ko mati ited karag iti maikan. Apay nga minakasta, Kapitan. Madi ba Ay, naiturog kumatain. Awan nga ta, ti imay. Tunukan, nunayra ng imay. Apay nga akas tao ay say, maturog kamit, kunaran taon. Doming mabali namin. Anyaman nga tanti suratek. Sana klaro na makapanunot iti suratek. Umagibas pa yung matisayab ka. Nakitsinta dananang kan Rosa. No kasta, iridip ko pa sakbay na. Sa angak pa iti rice cooker ako nana. Ang mga makabaso lak tumanin no saan ko ang maaramid tibilin na. Nakamiso at tumanin. Nay, apa yan di maul? Imabay ka kanyak. Di mo kunaan na maturong kamay. Ni, talaga makaawat sa iti sao to'y tarakan ni Rosa. Sa bagay, kasasauna kasla tao manipod idikuting. Siguro, maawatan na nagiti sa umay ngam saan lang ang makasawa kasla tao. Ay, dito'y kalangar na, tamang sa angak. Kalpasan na, iridip taway. Unay, alawin, maawatan. Maturog kamay, no kayat na ako. Dayta. Nalpasan ti paborito ka drama akwala. Hindi pag ti radyo ko. Napinta sa talaga ti drama akwala Nay, ada ka mo gaya mi ti likod akwala. Ala, di mo kunaan na makaawat ka iti sao. Akas iti pusa ani kwala iti drama kwala iti bomboradyaw. Na kas kam la makaawatan.
Nakalabasit ng kuting. Alawan, bayam, taikan ka iti kanam. Wan ka tiyam mo ka mabisin kan. Ay, naglaing ka talaga. Naglaing kan, kuala. Nay, anda ni Ador. Takay, nasapa ka man itasumang pait. Wen, nasakit nga minti ulok. Ay, mabait lang nga rin tamang isaang akon. Anya, kayat mo asawan. Saan ka pa'y nakaluto iti pangaldawan ta? Nasapa pa'y mait. Mangisaang ako main itay, ngam husto mo ta sumangput kan. Ay, anyan. Di taman lang aminon pusam tigig ka, ma'am. Ay, saan mo akapong tutipusa ka? Kita, kusilahapan na ka. Ampakag tupay kit di dayta. Hoy, sika sigin ko alawan, umadoyukan dito'y tanay, pagpupudutan da ka. Anyan akin na agraraman dayta. Nining? Kat, anya ko mo ito? Anya, anak mo, tanining, tiawag mo? Anya nga rod, kat dinak mo't maipaayan iti anak. Kaya't ko kumamot ati maadaan iti anak hanggang awan mait. Kat, nagtarakan kan iti pusa. Kat, pagbalay ng payan akas laubeng. Apay aya, awan nga rod tiliw-liwak no saan ati pusak. Apay pakasiksik na maya. Apay kit din nga awan kat adday ta. Aldawon, ngam saan ka pa yan nakaluto? Wine, agluto akon, senyor. Sungkol. Niya. Naglukon. Nagbalatakit kanyakon. Ay, apay ngamin nga agpayso Apay adi kami mutan maadaan iti anak kun mayang. Siyak nga ta, tiada diferensya na. Wino iso. Anya nga tano agpa-doktor kami. Tapno maamuan no asino ti adda parikot na. Tadi kat pusa ti tartarakanan na. Kun pagbalinan na payin nga anak na. Nakaturog ka din, bakit? Apay, anya man ang tibagam. Awa na kitimod Dinaksingain. Maturog kan. Eh, kwa, alda pa maibagak. Anya dayta, ibagamon. Anya nga tano, imbis apo sa titaraknam, kun igas-gastusam itinangi na akanon na, kun anya pa'y dita, kun pangibusam iti oras mo, kit mangampun ta iti ubing. Anya? Kun agpakita ta iti doktor, tapno maamuan ta no anya ti parikot, ta saan ta matlangan ang maadaan iti anak. Ay, mangampun ka iti ubing. Nakalpasan na. Nakasulsul pa. Saan mo nga mo? Noon niya tinagtaudan na. Anya? Saan ko kaya naimimbag ti pusa ta saan nasulpang? Kat, matarakan na kanto no bumakat ka? Anya? Sige. Dahil ta titarak nam. Ta ibaon mo nga agtimpla iti kapim. No di kan makabaal. Anya? Si kamagam ti madanon ko dito store ni Banay, insan mayang. Wen manang Rosa. Ne, nagpintasan ti Maris ti pusam. Anya lahi na? Pusakal, manang. Pusakal? Pumatay? Ada, saan, manang? Ni, naawatan nan sa timbaga. Ay, kuwan makaawat iti sao. Siyempre, saan makasao, akas kada tayo.
Ay, mayat Talo ti Maris na. Ay, anya tinagan na. Kuala manang. Kuala? Ni, amunan sa tinagan na. Amo na manang. Uray sa dino ti ayan na. Numangeg na tinagan na. Ay, darasan na ti umasidag. Ay, agpadadangorod iti pusak Aya? Wen. Dayto ti kanayon apuon ti ririmikin lakay ko manang. Ad-adda ka no pa'y nga as-asikatswak to'y pusa ngam isaw. Anya? Why? Imbag ka no pa'y to'y pusa, tamaigatangak itinaimas asidaan na. Ken ipan ko ka no iti veterinary no aglaladot ngam isaw. Ay, uri ibaga na anasakit kan ho ti bagbagi na, jak pa'y ibaga ngagpa-doktor. Anyan? Isulaang mo ti liwliwak, taawa mo anak me aging gaita manang Rosa. Ni, kasmat kanyak Manon atawan mi kendumeng, ngam awan pa'y anak me. Agpada kayo nga roden Imbis ko mga ubeng, tampunan nyo, pusa. Saan mat ngamin akayat ni Duming nanang? Di na kahit amangampun kami. Nang runa no saan mi nga amo tinagtaudan na. Day talaang No kabagyam mat, inton dumakulan tay ampun mo, agsublin kada tatang na. Depende mo't nga taday tanay. San kayo mo't amaadan iti anak kendumeng? Bakit kan lakay kami meten kan amayaw? Asos kasano kay tuno da kayo meten ti aglakay kan agbakay? Makaamuditan Basta no siyak, kayat ko, siyak ti umunan to amatay. Anya, saan ko kayat ti maud-ude? No talaga adi kam tulat tamadan iti anakin ni Domeng. Si kamot gayam tinakatakder dito, ibayaw ilyaw. Agudong kan samay. Wen, bayaw Doming. Ang kaslad na parikot mo. Ta nakuren-ren tamuging mo. Masurunak nga rin bakot ko. So asyak man ti mapan makitsinda. Katgatangak dagiti kayat ko masida. Anya? Numabalin la kuma. Kat saan kon nga iawatan iti kwarta. Apay may. Andan sakit diriri yung agasawa. Bayaw. Jas kikit di ti kastoy. Tapay. Napatpatag pa iti tarakan na pusa. Ngumsyak. Anya? Pag ko na may. Kasano ajak ko na antikasta. Makagatang iti naimas asidaan tay pusa na. Ngumsyak. Saan? Anya? Wen bayaw. At dapay jay dilata nga in-order na online. At dato na adilata para pusa kun tay katpud anangina. Ulayay. Idinto asyak. Pasaray lining tanga itlog ti sidak. Daitan na. Kun ad-ado ti oras na ijay pusa na ngam siyak nga asawa na. Asino mo ti saan amasoron. Iso siyak man ti mapan makitsinda. Mas daawak ngamin kada kayo kinlakay mo gayam. Agli matawan yan nga agasawa ngam awan matlangan anak yo. Ay, saan ko nga ron nga amaw isang. Kaya't ko ti maaddaan iti anak angam. Kasano? Iso nagtarakenak iti pusan Makapagkatao akmat. Imbis ko mga ubing tampunem kan aywanam. Pusakit din. Anya nga rod ngay, saan ko akayat ti agaywan iti ubeng nga saan kumot nga anak. Iyon lang. Kayat ko, mismo nagtaod kanya. Agpa-doktor kayo Saan ko akayat? Anya? Amangan no, isyakit di ti adda diferensya na. Isukat nak nila kay ko. Sus, daytan Iso abay amnatan. No talaga nga awan, anya nga iti maramidan tayo.
Wan ngam asino nga iti sanggiryon to, inton aglakay kan agbakit kayon. Ayan nga rod. No, awan to ti mga sikaso kada kami. Kanya ngay. Makamuditan. No apay ngamin. Nagado dita ti agsasarunot ti anak na. At damot saan ama ipaayan. Ibaten, iti kwarta. Ang damat intad kukin ka. Kun may sa, awan mo't paggastuam. Anya nga awan? Tipusam. Anya ka nga rodain, alangan mo't abisinam. Uray ayop, adamo karbengan nangagbyag. No kumatao, iso. Niya? Awan maganab mo tita apusa. Sakit, mapan mo pa'y unwa-unwan. Umapal ka laeng Uwan, umapalak. Naimbag pa'y tapusa. Tama ungwam ngumsyak at tao kun asawam. Saan? Kasano, dandanisaan ka nga agbrush your teeth. Anya? Nga? Inton kwakit din. Minalok di tapusa. Anya di ko na milyong? Aday ta, nanggag na ka ni Kuala. Huh? Makamu ka man langan itibiyag mo? Nanay, papanamon! Ilyong, papanam! Mapanak agsapol iti katagay ko. Naimbayaw Ilyong, agsulsulo ka mo dito yung agtagtagay. Kadwa anak man kit di, bayaw. Pagustuhan kayo di may sa light beer. May salanga. Tapno saan mo ako na. Kasta banay. Mangtan ka man iti may sa light beer dita. Andan sakit di barbarte ka ma. Di mo kunain at asawa mo na. Talagang iso, bayaw. Kasanukit, kanayon kami nga agsubang. Gapo iti tarakan na pusa. Bay-bay amlatan, tayo so tiliw-liwana. Tapada kayo mo't nga wan pa'y anak na. Wungag paiso. Naimbag man. Tasaan kayo nga agapa kini Insan Rosa? Saan? Awan rason tapno agapa kami. Anya nga ti mabalin no saan kami pa'y amaadaan iti anak. Talagang awan maaramidan tayo no kasta talaga. Anya nga rod. Awan ti mabalin. Awatan Gusto ka. Ket ti ko na mapanagtarakan na iti pusa. Bay-bay amaw. Kumaa. No saan akas jeter aramidan na iti pusa na. Abak na pa iti tao. Wino. Ubing iti aramidan na. Nay, marinsa. Pagimunam tayo pusa ni bakit mau? Uwan. Aklunag. Ngamin. Kasla na patagpayan tayo pusa na ngamsyak nga asawa na. Daytaman ti istorya kanyak ni Dumeng, nanang. Palalo mo't daytan. Pagimunan ni Ilyong tipusa ni Insan Mayang. Sa bagay, di mo mo't mapabasol ni Ilyong Madi mo't ano kasta. Mas pa asikaswan nandiya pusa angam nila kay na. Ay, maday. Sa bagay. Adatarakan ko ngagpaiso. Awan anak mi kin ni Dumeng. Ngam, mas paymot ati panangipatag ko kan panangasikasok iti asawak ngam tay pusa. Iso anong maminsan sa anak apabor kadagitay sobra ti panangipatagda kadagiti tarakenda. Anya? Puera de los buenos ditan. Nadungo kayo matkan rambutan na. At dapay ni Habila. Not to the extent ako nada iti English no gusto di ko nak sobra dapat tayo nabuyak iti Facebook ungungwan na kit din di asaw Nadalos dagi jay nanang tasan da nga gigan iti ruwar nadalos ngam sulat ta dahi jay aso urusa sa bagay mat kit di
Adan to pa jayag ko na, baby ko, anak ko. Kunada. Ha? Ay. Tay asawa ti Amerikano di talaod, ha? Nalabsak iti na minsan. Nasdaawak. Ti kunakket adan anak daw no ampun data. Anak ko, baby ko, kunkunana. Idi nagtaol di saksaklutin na. Na aso magayam. Sinirip ko, iso nakita. Ay, por Diyos, por Santo. Aso, jar arako, pinangong umuan, por Diyos. Ala. Nupay kasta, alakot. Pakaragsakan na siguro. Kanya-kanyang choice ko na tayo latan. Iso asan tayo na ya, dildilawan na kiti kakasta. Tahus tu damit, no isudat agkalintigan kuno. Apa ilyong? Anyat na pasamakan ka. Timbalibag mo pa'y tirikap. Agsarita naman itinalapat. Kit kayat kong aglin na wagta. Anya mananday ta? Agpili ka. Tao? Wenno pusa. Ha? Ay po. Anya di ta sasawam? Naumakon. Dandaniawan panahon mo kanya. Gapo iti tarakan mo a pusa. Anya? Agsina tabay lang iti pagnadan. Ha? Agawidak ije balay datatang. Ha? Sungbaran na! Pusa! Wenno siya! Timakunak iti dayta. Masapol nga urnusan yung tipagbagiyaw. Masapol nga kinaawatan kayo. Maumakmatan, bayaw. Dinaklangamin mo't maawatan, o I say. Saan nga agbaliw? Nakaikod din akon. Agawid aklangan iti balay datatang. Ay, lakahay, promise. Sana na maulit day jay. Unay kay lakit din. Pusa only, agsina kayaw. Pusa lang, umda sa pagsinaan. Ano yan? Ha? Naiturog kumatay. Ha? Ada iti abay ko ni Puseng.